Gunotsav along grade A+ kalong humthom kebra troxy school aphan karcho. Assam Manpeng ke do governor arkoi sir kebla pen kep arni KARBI Anglong wangji. Manja Central Range angkang lang milialong aron repen kefur kang hua koila ingnam rai ka masai khia tumpen kenep dun long. Kardom Nili KARBI Prime Time News along pen durmi BP. Malarjik thai bertang ton pen. KARBI Anglong Autonomous Council pen arkoi troxy arni dipu joising doloi auditorium hall along Gunotsav along grade A+ kelong dun humthom kebra troxy school aphan archo. KARBI Anglong along Pamoni Mate face hini kapado Gunotsav along Kadokawe humthom kebra troxy school grade A+ longdun. Lasoangbong West KARBI Anglong humner kep lapen nihang KARBI Anglong hum inkora troxy school grade A+ Japalong. KARBI Anglong Autonomous Council ACEM Tulram Ronghang Arideng Pensi grade A+ kelong Kimenai Bukajan Education Block angkang Mora Kordoiguri LP School aphan Poho Trophy Pachirpen Archopon Mora Kordoiguri LP School Gunotsav along 97.86% Chapalong. Misenpen Kapado Karcho Amaya Long Chairman Horen Singh Bay, EM, MSc Atum, Lapen Principal Secretary M. Hazarika, Deputy Commissioner Adil Khan Pen Chenglok Penangan Toglang Sai Puatum Chetong. और যিসকলৰ ফলাফল অতি বেয়া তেওঁলোকে কিবা শাস্তিমূলক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা ভাবিছিল আমি KARBI অটোনমাস কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা যিবিলাক স্কুল যে অৱস্থা বেয়া ৰিজাল্ট সেইবিলাকৰ স্কুল আমি দলবদল কৰিম শিক্ষকবিলাকক ট্ৰান্সফাৰ কৰাতে আমি KARBI অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এই এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে আমি গোটেই KARBI আংলঙত যিবিলাকৰ ৰিজাল্ট বেয়া সেই ৰিজাল্ট বেয়াবিলাকক আমি ভাল শিক্ষক দিবৰ কাৰণে আমি KARBI অটোনমাস কাউন্সিলৰ ব্যৱস্থা কৰিব কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ Assam Manpeng ke do governor arkoi sir kebla pen kep arni KARBI Anglong nang sunchi laso putak deputy commissioner pen chesik chedang bomlupusi bertalong dun Assam Manpeng governor KARBI Anglong naki sunchi alam arkoi kethom arni KARBI Anglong a deputy commissioner aphan kido nanglosi pachini Assam Raj Bhavan pen kapachatak abirta atengke Manpeng governor Professor Jagdish Mukhi arkoi sir kep arni Hojai district nang wardet api arni kangsam phora chitima pormalom Dipu Circuit House along nang palesi ajo boha sangji puthot adap mate arkoi kep arni adap Swachh Bharat Abhiyan district administration KARBI Anglong Autonomous Council akateki dinga tumpen ason sonalam chingwaidet api arni kangsam puthot Raj Bhavan alangli pangno thupo KARBI Anglong angkang non malom aron repen akele koila ke pur kang huatum ajo jirlo phirlo hum pharo sosia truck pen koila ke pon kang hu ke jordam kang hua puthak chirok dok aradatum lahaya sai ke klem kang ton sarak chia phan birta ka paklang apherangke lapen ingnam raikoma sai phupenan parta KARBI Anglong deputy commissioner deng ansatame pinpuralo pachirdamlo Kedamtang arkoi ni phai pli arni pen Manja Central Range ingnam raikom asai khiatum sai chaklem si desabai langmili agriculture asai campaign progeny orchard adung kapang somhup akoila ingnam raikom atum pen chapari deng pontanglo Kedamtang suri ni kretrok siani kan matijong atiklo ni phai kretrok arni pharoi sirap phokebra pho metric ton lapen pinning arkoi ni phai pli arni adapor phai kebra achatima porpen Pharoi sira inkoi metric ton kadokawe ton surihinira pharoner kepsose akoila nebdun lopusi ingnam raikoma sai khipen pachini ACF Bikram rong pickupping khat ateng pen langmili bid office forester mangal inhi lapet ingnam raikoma sai khiatum chelangsi sideng ponlo nile hello mol singh hi langmili sabit officer lo se nilitom la koila puthagala mangala pula arni se krongkera prang 4 तारीख आरनी 10:30 AM अपॉर्चुनिटी तुम कायला सिस लोंग लो लासो के सिस सातेंग पेन ने तुम हरा आदिम एकेंग पेन दाम पेन कादो को भी लांगदाम पेन पांगरुम पेट पेन 2800 अनबाग लासो हारमोनी तुम सिस लोंग लो लाबंग के गवर्नमेंट विलो लाबंग के आन हेलो 5,48,800 लान बाग गवर्नमेंट विलेज लाबंग के विलियम लो लके लापेन निलतों उन आन बांग के डाक
kerai kom je phan bori lo ka do staff pen la nitum masar isep Vikram Singrong hangsar ai betam me alongli un an bang nitum han kerai kom thegia phan un an bang nang than nong pare lo la soteng pe nitum dam claim chi chu dam tang 11 earnings tame nitum 125 metric ton halsor ni tame manja range headquarter dong se asuki se sar mo hadakan se bidam lo lape next ako ni tum ako dam thulo khobor ar dulong se ako puthot ako ni tum 16 December ni tame ako ni tum 20 metric ton ako sis tholo lage headquarter dong se jak thonam thukok lo sela 4 hour ni jitu ni sis apora bangala lo hok lo la sabbide long ni tum dak space compik kibia thai we dak amase hadak adima marse horticulture la jitu ni department ladak amase ni tum adima mase hadak non marke padokok la se ni tum la bangke ajo dap tame ni tum hodai ta chelang dam bom lo la sistet pe na phi bangke la se non ako ke bang jilang asa me ni tum claim pon bom lang kadok we staff pen tenglok masarul la pen thu ako ni tum ako la sorni mase hala towar kadok we JCB lan tame ni tum long kri hini so se ki hot towar up and down ki hot la he tame non thekdam longi langdam putang te non malom so por phan dikhina pharman berta wangtan ponik snang Sirak non berta kamei nangli phan State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8th, 9th and 10th of January 2018 at SBI Difu branch Lamding Road up to 50% discount long po loan ka chitu ne atuba phan labang so our side keme endonon la pen bank loan chipi one pen chapa jok dunon Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Orladas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, KARBI Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimchi phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pen thesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu,
Tharmit Aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok, Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ingji. Dihinamo Pipotot Bertalong, Wangtulo. KARBI lamedamai kepang tang jia phan pini arkoini phai trok arni adapor phai keba porpen KARBI lamedamai bokolia aropen arong damsi rongasar lapen sarkari rongasara tumpen kachingwai asai kedeng Kechengsi bokolia bahoni adorso along rongner kep rongasar tumpen kechengsi kachingwai padupon KARBI lamedamai bokolia aru chunbang sanjay tokbi pen mai ke phalam the jai ponsi mai phudhon sing terang ahin pen KARBI lamedamai along anutin abang phubang phia dumta cherap chetodun si methang alam kacharai komji lapen kapachatak jia phan than pachini anparta KARBI anglong arlo KARBI arong doan arong tinta methang arong amen tarpang the kachatar pen ranatum kapachini pet jia phan satami KARBI lamedamai bokolia aru amai phu thonsing terang pen mayalong lamthe jaipon pusi birtalong bahoni adorso along ronga sara tumpen mai dodet api langbung dingpi hemayarong megbia thoi eragao lapen rong nagar along kahomri dam thua birtalong Bithum Rengthama constituency Mugasam Gorkha arong along Plikebra Phong Deng Assam Nepali Sahitya Sabha amai kapaman ponabirta arkoini phai phorni katni salong nangpali Plikebra Phong Deng Assam Nepali Sahitya Sabha Mayalong CM Tuliram Ronghang Aluhi Sarpo Manpen Chetong Dun Lapen KARBI Long Autonomous Council Bitung Chairman Horen Singh B MEC Atum Mongol Singh Timung Probat Chandro Taro Penam Parta Central Committee Nepali Sahitya Sabha Maipu Heri Gaujurel Central Committee BD Sir Ruthar Barel Bitung VDC Chairman Ramson Rong Piben Chenglok Pinan Kit Higiding Atum Chitong Du CM Rong Hangpen Mai Long Loke Charlie Mate Loke Tek Nangja Kinang Sodaputang Lamthe Jaipon Lapen KARBI Long Autonomous Council Bitung Atum Pen Suri Hinira Krenar Kebaning Kana Parman Nepali Calendar Sitame Alang Litma Reading Pen Ingpu Ponpusi Birtalong Pini KARBI Primetime News abang kalapon sekang ton pon iglo langing bom thakat news channel domai thakme korang tu